𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 whaane lava oe lo mātou atua. Mātou iai le nei paenga o le aso lo mātou tamai lo mamalu ma lo sili ese. Mātou te whaafoi le whaafetai le vi inga le whaane tanga ia te oe. Ona o le ola ma le malosi. O lau whaunga ma lau whaamalolonga. Wa mawhai ai o no mātou toi au lia le nei aso fō. A matalia ai foi te leo ngā luenga. Ma niso fuafuanga a inga. Sa whiangai ai ma pai ngā malolonga. O aso malolo watua nae. A o le nei tu lalo mātou watua. O e au maia le malosi whaupopo. E toi whaawau ai ti ute ma ngā luenga. E ngā lulue ai au wā lava le au na atu ia te oe ma le tau singa o a inga. Le nei tai au si nei fo i lau. Ua e tapena ina e mawhai ai o na mafuta ina ai lau upu. Ia ma le a inga pele o le atua. Ia mātou te whaafitai ia te oe. Awina mai alo mana. Whaapena o na whaamanuia. Ma iai lau whauunga le ngata i lo wafafine whaatau waale nei tai au. A o le mamalu fo e sio mātou a inga. O lo whaasoa ina le upu. Ia ma sio mātou a inga fo e. O lo whapena o na mafuta ina. Whea lava o mafuta mai ai o mātou a inga. O wo, o whanau. Ma so o se tasi wa maua mai a la leo le nei whaasala launga. Ia iai lo manuia ia te i lato umalo mātou atua. Whaatasi mai foi. Ile a fionga le whaatonu le nei pol kalame. Fionga po le sunga le whaawhiangai ngai a pasta Mikaele Pureta. Le whaletua ia Sara. Le ngata i lea o sunga i whaawhiangai nga umalo no futatalo. Mana i lato whaletua awale nei au nanga. Ma so se au nanga. Ia iai lau whaau unga mau manuia. Lo mātou atua, ia le nāle te talo, whaawhiloa ia te oe le anganga pa ia le nei tai au. Ia whaamanuia i mātou umatu maulevi inga ia te oe, nei se iau atu le whaavavau lava. Amene ma amene. Praise God, hallelujah. Ia vi ia le li le nei vaenga o le tai au. Ia te au le avatele ma le mi ngau e te tawai o te fia whaatalo whaatuai i le tino keriso. Ia tātou ainga o tātou mātua e le ngata fo i lea fia whaatalo whapitole nei tai au. Ia i le nganga pa i o le atua, mo whaiona tātou whaatasia le nei tai au. E whaatau nu wai pol kalame, mo whaiona tātou whaatatitia. Ia wā lava la whasoa ina o le upo le atua. Ia ma whapena o na ma aia ina ai ni anganga o wale malo le atua. Ia whaatalo whaatu mai au kilani nei. Ia ile no fuanga au tu o le tātou a inga Global TV channel. Ia i lalo o le taitainga a le sunga le whaatonu. Ia le sunga le whawhiangainga. Ia Reverend Mikaele Pureta. Ia ma le whaletua ia 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑 Pureta. Ia le ngata foi lea. Ia o whapena foi o na fia whaatalo whaatu. Ia sunga i whawhiangainga malava. Whiangainga taulangi. Ia mai so se mea lava o mafuta mai ai. Ai le ngata i lea o nei o tau whaletua. Ma whanau pele e kalesia. Ia e kalesia wau ma le tātou ainga. Ia o te fia whaatalo wha. Ia te o tau le swafa manmalo Yesu Keriso. Ia atonu fo se tai au manino fo le nei o tapena ina le tua. Tātou te mafuta ai au wala na upu. Ia ma wawa no fo ia manu o mawawa no au mātou mai le city. Ia e whapena ia o na whasoa ai le awhiang pa ia le tua. Ia le nei tai au fōsio a inga whea lava e mafuta mai ai te tala lo loto le nei tai au. E whapena o na
fia ailo wanganga ile upole atua le nei taiao e so tau awa tuai ma so ai le ula ia ile a mataina le polokalame sa fapena ona a mataina ia ele 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 mai Samoa Reverend 𝗵𝚑𝚑𝚙 ia ile polokalame sa fapena ona matai le tatu au nanga le nei taiao ia au le nei tula a faifo le nau e usi ngaluenga whengai mangaluenga wau te iloa nau watatala ngaluenga anisi o se tato ainga ia o nisi ia o lo fapena lava ona whaangasa lo sa malolo ia wailo waso tau tua nalo waso faifai la mule aso Oi foi na whengai mangaluenga ia alu ai lava mo le whaali wa ese le so ngaka o le mea leo le malolo moe male usua ele va veao koe maka foi koe ka penga mea tauanga luenga ono sa ila vai ai tau singa ainga o tau singa fole na le luenga le atua amene oni ngale ya te oe o ia ile atua ma oi mea lava e ai mata fia mata fia fe mai le mautau ave ale lo fatu no pulenga sa o mafutaina ile le loto le tau samfo start strong lo no winga mata malosi una imalosi pula malosi ata malosi fia malosi le ali amene ngaluenga ne fengai ma ole ne yaso lo ainga tuangane uso le whanau o hai lava start strong amene hallelujah ia ale nei taiao ia o te fia o ai lava o mafuta mai le nei taiao ia wa fatalo fatua ia te oe ia o my beautiful sister faletua 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒 ia mafuta mai tato ainga e famalia le atu te oe faletua mese no foalo te alo fatele atu lava ia le sunga fatono le ne nanga lo sunga ile faife au Reverend Michael Preta ia good afternoon, good morning. Ola lava time bota yai. Ia ola time lava le na fal city le tate yai. So ifo manuia ile sunga, fa manuia le atua tiu se mafai vale ne yaso. Mai sei tau singa ngalbenga le atua. Ke le tuanga ne pele ya 𝗟𝗔𝗜𝗚𝗏 Brown. Happy New Year my brother. Mi ia le ali ia fa manuia le atua mo oe mafuafuanga uma malo lava le fia le ali malo lava lo on sa inga benga le ali fa manuia tele le te o se tuangane atone ese te mi tato feiloai ia ile lo fa malanga le tu love you brother mafuta mai fo ile uso le le uso le ya le mai oi le moto foi fianga chema ti liu hello my beautiful sister family le tu mo e malainga sister o te alo fatele atu manuia ngaluenga le nei tausanga ia ile tua ma oi mea umete ia ima sewa inga beautiful faletua ula faleni good morning, good afternoon, good evening la la le tai miolo ia ile miolo e iai le fatalo fale na mo ta ua famanuia le tua beautiful faletua ula faleni te alo fatele mo oe papele ainga pele praise God hallelujah di ia le ali ia tona nisi na o maua atu ono le tau fata ia tu lo telefoni e kau a dad tanga i fika le i fika city ale main city ia le ala wa ia ta wa le ta ia o te lo fata le la wai wa mafuta mai wo le ta o le suafa yeah God knows you yeah and fasi silly God knows your heart bali mafua anga lo mafuta le nei ta ia amen hallelujah yeah o te malanga mai Pamasenov tu so le si foi city now New Zealand le lau te sa o te mai vamo o fa masani fo le lango city ile main city la le si o fa tonu mal fa tua ia manisa se tato ainga e porque sau ele ai peia sin dia se ma ko pikongu ia ole ala wi le tonu mai alo pokalami ia si le lo ko fa se ero pitonu ia o te
o te happy ia u ia ma o masani ia ma ko fika fa siti mamau ia ia vi ia le ia a tonu ia na tato ia na nafi le samo mo tau sanga te lo la ai la samo mo o ka se famani anga le tua na fa pena ona tapena ina fo ia o se fana amen haleluya a tonu nasa mafuta ine nisi le sauninga sa o awai tuai sa mato ia se fana ile kalesia se utuangane ia tilo lava pa ia se utuangane pole sung fa fenga ia Reverend Michael Gretsa mal faltua ya Sara ole mulmau olo fianga sa iai o mafai no avea o mase o ai nga se fana ile sauninga nafi masa o fa fitaya ile atua o no mato tu fa tasi se fana o ile ataimi taua WhatsAppena ina mo macho sa utatela no le fana na wa uma mai le sauninga la sisile la vai se la tau foi la mona wa foi macho le kalesia katoliko la macho kalesia e moni la vala e le va ai la vasfana e le tapo inga foi ma le finga foi le vi inga ma me masani ai sa tato e kalesia nei sa fa ilo se fa na before macho tele yo le sauninga e pole lava le ese macho ekalesia ai tasi lava i macho uma lava masi mama na yuso ai me se fo ile fa fianga le la macho watu macho tele lotu ai la samo mua o le tausanga ia sa talia sa fa na mo fifia ma ina uma sa ofisili ai how do you feel ile temi sa tato ia o le zananga de se mam it was great fa fetai le ali ia fa mai tale se san mam ma nei ia ma fia lava ma to fia lava ia ele itali mai se san matua paula le tale se san matua fa mai fa fetai ile sauninga mata mo fia that's it au isi fa mai mam was so great fa ku ia la me ma nei ia walua mo mai fa mai. It's not only being there, worshiping together with so many different people, but we got a chance to meet so many friends, brothers and sisters. Ia manisio matua sayai. Ia olevi ingala le nai le atua. Ona aso samo moli ni tau sanga o fai ona yai se moli mau o te pena ina fo i mo se ainga mai se lava se fanau ina yo la tu fa pena ona fa tatala pe la tu loto ia fa pena ona la tu mafai ona mafutaina matalia le fa le tama le ia ele ngata ina le ngaliwe ngata talo mai pele o ainga mo a ma se fanau ia mo macho ainga uma ia mai se foi macho ainga lo macho no foi ni o kilani ia ma se vai nga lava na yo ainga sa moa macho tatalo atu mo o malava ia talo vai o nei o le aso fanau se o antile macho te no foi nei o tahu ia famanu ya atu le atu anti sala i lo waso soifua nei macho te alo fa tele mo oi fa fa tele le atu no oi fa me o mo mo a uma le fanau. We love you, Auntie. God bless. Ia te loa o le a o tapena ina se upu wa au mai le nganga le tua le nei baenga o le taimi o le aso ia fa soa ina awa oe ia male tato savalinga o tato ia nei ile amatanga o le lua afe lua ono. O te fia au mai se mau ia mai le tuse e peru lo na mata upu e iwa a lo na fai upu e lua se fuluono o le afa pena na au mai se mau te ina i tato pe na ele tato au tule nei vaengo le aso Christ is the perfect sacrifice. Amen. Hallelujah. O Yesu Keriso o le tato taulanga o pito sili lea o na sili ese o le taulanga o la foi lea mo o ma o awale ta savalinga lo ia nei se ainga o te fifaita wina le mau mo itato fa pelo na faita wina ma wa fiong pa ia nei le atua awa ana fa apea po wa tatau ona tinga ina fa alasi o ia talu ona fa vai ino le lalolangi a ole nei wa tasi lava le fa alia mai o ia ile fa ile faa ato ainga o tausanga ina ia ave ese ina le anasala ina ua faya o ia
ia mataulanga. Matangofie le upu fo'i le atua o whapena o na whamanuia ina i lo tangata. O le upu le atua leo o tapena ina le reita au na mai le nganga. Sa whapena o na tapena ina o na nafi le taimi o le sauninga sa o awai atuai. I le ulua i whamana tunga o le nei tausanga. Ia i le whasoa fo'i ma le upu sa whapena o na tuwhaina le sunga whapena inga. Ina ia tapena ina o tātou tangata i le bala awa le atua. Ma ia tātou mautino le lei. O loo iai le plan po le fofuanga le atua i o tātou tangata. Sa whaamalosia au i le whaasoa le sunga le whawhenga inga na nafi ma whapeai. We all have purposes. E tofu i tātou mataua. Mahanga waa, mao ngā, wa umona tapena ina le atua. O ina sa whapena o na o mana tunatu ai ma o tatalo atu le atua whalau tele mailo na finangalo. Pei o na whapena o na au mai lana au na nafi. Le alawa iai le neita iao, a whaiwa ua uma o na tapena ina e le atua le purpose mo i tā ua ta te savavali ai ma o tā o e whaatino le neita usanga lo ainga. O na au mai ai lea o se fisosoane le nganga, a whaiwa iai se plan po o se fufuanga le atua mo o e mao. O lona winga, o ia la, o ia o le taulanga ola. Ua au mai e whaanga yoi le plan lea wai au mai mo tāua. Ameni. Hallelujah. Ma nei fo'i le whamanatu le au mai le mo le korinito a o lona mata upo se fulu tasi. Whai upu lua se fulu whaanga le lua se fulu lima. Le lau whai tau atua le ngana whaperetania. Whapelo na whai tau wina. Amen. Hallelujah. Praise God. And gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people. An agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink." Whai mai ona tango ai lea o ia i le areto, ua whawhetai, ua tofi ma a watu ia te ilato, ua whaapea atu o loo tino le nei, ua foa ina atu mo o tō. Tau te whaia lea mea, nei e whai ma whaamana tunga ia te a. The most important thing in there, do this in remembrance of me. This is an order. This is an order at the Lord's Supper. A ole i tuwhaina. Ma au mai fua e le atua lona tino ma lona toto mo i tāua. Lo ainga, le tino lea ma le toto le atua. O lo o iai le purpose. O lo o iai le fuafuanga. Le ala leo le manatu o le atua i lona alo pele au mai mo oe mahau le tangata ang sala. Whai mai o le taimi lava tātou te ai ma whiinu ai. Whai mai manatua le atua. Manatua le purpose na tupu ai. Le whiangainga lea watapena le atua mo i tāua. Mai, he broke his body.
ua whapena ona nuti momoia le tino le atua. Le tino Yesu mo oe. Ina ia mawhai ona tatou loa I totonu o le tino lea. Le purpose o le atua mo I taua. Lo ua inga pele le nei tai au. Whemele I ngatai ina. Na toi a apa atu I lona toto pa ia. Ma whapena o na whai. Sa tatou iai na nafi whamanatunga. Sa tatou winu. Sa tufa lona tino pa ia. I totono le nā tufa anga o le tufa anga pa ia. I totono nā tufa anga pa ia o lo o iai le whaamoemoenga e pa ia ai oe. E pa ia ai lo ainga. I totono le pa ianga o le atua o lo iai manuia. Amen. Hallelujah. I was so blessed. I le taimi na whamanatu ai e lana au na nafi le purpose lea o lo totonu ia te ua lo ainga. Amen. Hallelujah. Praise God. Lea la ua whai mai e peru. Whai mai le e peru. Ina ua whaia o ia e ia ma taulanga. Le taulanga le na. O ia. O lona tino. O lona toto. And it is agreement that was confirmed by the blood of Jesus. Amen. So ainga, there is healing in the blood. There is power in the blood of Jesus. There is blessings in there. Those blessings are in the purpose. Olo mana ole atua e start strong eta uole ni sana. Come back. Come back to Jesus. Sawe abatu le plena le atua. Sawe abatu le tino lea. Sawe abatu le toto lea. Amen. Awane I whaata e lunga lau sau. Pe a e sawe le atua lo ainga. Fea le mea na e leiloa ai le tausanga tuai. Fea le mea na e mapusela le tausanga tuai. Fea le mea na e moe le tausanga tuai. This is the time for you to come. Amen. Hallelujah. Sawe abatu le tino lea. Sawe talia. O loo iai te tono le tino lea o keriso. Le taulanga ola. Le taulanga e le ngata ina ola ai lau ainga. Ola lau e kalesia. Ola ai lau whanau. Ola ai lau malo. Ta pena ai se malo fou. Ta pena ai se whaamoemoenga fou. Ta pena se ele fou mo oe malo ainga. Amen. Hallelujah. Praise God. Family fai upo se fulutasi ole e peru lena o fai tau watu. Amen. Glory. Hallelujah, Lord. Family, a oke riso wa maliu mai. Ole osi taulanga sili. He is the high priest. That is how this agreement is so significant because of Jesus. He's the high priest. O ia ole osi taulanga sili. So, o alava tato taulanga wata pena ina. E te savali ma oele nei tausanga. Keep in your mind, ole osi taulanga sili lea. Ua au mailo na tino malo na toto mo I tau. Tato lo lofi le osi taulanga sili. Tato wo awa lea ua fo ua manino. Le mata o le vai, fai mai. Ua faya o ia e ia mataulanga. Amen. Hallelujah. He offered. Ua tapena ma ua au mai. Ua tapena le atua fai mai. Ina ia ave ese ina le angasala. He offered him to remove all of our sins. We are sinners. If Jesus offered himself to remove our sins, what we gonna do? Humble ourselves. Manatua le osi taulanga sili wa au mailo na tino malona toto male mana onga ina ia ave esia tanga sala but e yailo na mana onga o lo tatia mai ai o lo atangia mai ai ile wha moenga le atio whai mai
nate ave ese leanga sala pe a o ta fa'a tua ya te. Amen. Hallelujah. Yohane tolu fa ipuse fuluono. God. Amen. Hallelujah. Love the world. Love the world. Olo yai ita ua. Alofa ia ole atua le lalo lanyo lo e yai. Fea lava lalo lanyo lo e yai. Ya lofa le atua ya te oe. So God loved the world. And He gave His only Son. Amen. Hallelujah. For us. Femai, ina ia awani ifano. For us, ina ia awangi perish kako ile ang sala mana otsama ina ia ave esele ang sala ay fatula imailo tatangata. Amen. Hallelujah. Awani ngalo e lofa le atua ya te taua. E lofa le atua lalo langyo lo e yai. Lalo langyo lo e yai lo ainga wherever you are. Fea lava lalo langyo lo e yai. A feo e le lalo langi tau au tango. A feo e lalo langi tau au tilo. A feo e lalo langi le mautonu. God loved you. O le lofa na le atua le fai mai. Na te avatulo na lo pele le lalo langi na te yai. Ina ia awane ifano o e le lalo langi na te yai. A feo e le lalo langi le eise fa moe moe. Tali tonu le atua. Nate ave ese mai oe mai tanu ma inga o le ai se fa moe moe i le ali mai lunga o lo fa moe moe. Amen. Hallelujah. My dear family. O le tā ua le nā o le taulanga ola lea. O le tā ua nā o le tātou fa pe ifo le nei tai au. Christ is the perfect sacrifice. Because nga o mea perfect lava whai le atua. Lau sa valinga, He will only provide the perfect way for you. Lau talanoa, He will only provide the perfect words e ke kalangoa ai. Lo loto, He will provide only the perfect soul e kipinga lo loto ina ia lelei. Ina ia malosi, ina ia e amata malosi ai. Savali malosi ai. Tautala malosi ai. Ina ifa evangelia le lalolangi. Ile upu le atua. Amen. Hallelujah. So ainga. Femai fole Efeso 5 fai upu lua. Amen. Femai. La tau te mawhaia o nanga malu ie ua valelea. Ma e wasese. Ina ua si o mia foi ila tau le vai vai. Amen. Hallelujah. Praise God. I mean Efeso 5 fai upu e lua. Sorry. Ila te fai tau watu le tā maule na. Efeso 5 fai upu e lua. Kapelon fai tawina. Ma ia sa vavali le alofa fa apei o ke riso foi na ia alofa mai ia te i tātou. Wana foai mai foi e ia te ia mo i tātou. Ole taulanga male tongiola i le atua o le mea manongi lea. Amene. Hallelujah. Fai mai sa vali le alofa. Amene. Faapei o ke riso na ia lofa mai a te tātou. Lea na ia foai mai ai o ia ia te ia mo i tātou. O le taulanga. Totongi le ola. Fai mai o le mea manongi lea. There is fragrance when you offered your perfect life for Jesus. Jesus offered us perfect. In His perfection, He offered everything for us. When I mean of everything, in our ways, in the way we look, in the way we talk, in the way we pray, in the way we think. Those are all the ways that Jesus already provided His perfection. Inga ia lelei a tili ma lelei a toa i taua. Ai fai mai, a fai ta te talia mo tai loa, mea ia. Oka o le mea manongi lea o le tātaulanga.
faila tataulanga ia manongi le nei tausanga ma le nei savalinga. Faile lua afe lua ono. Lua ono ma tausanga manongi le tataulanga. A faisa yaini mea na misi mai le tausanga wa mabae. I le tataulanga sa tapena. Faa atoa loa le faa manongi ina o le tataulanga le nei tausanga. Ina ia avea I pea keriso o le taulanga hau pito sili o naola malelei ma manongi e manongi fatasi ai taua I le lelei o le atua. Amen. Hallelujah. Praise God. Lo ainga pele le nei tai au. O tā ua nā. O le tai loa ma lo tata lia ina. E avea e keriso ma o tā whaola. A wā o ia o le taulanga e au pito sili o na manongi maola. E ola ai tā ua I le whaaleanganga. Tu maua I o tātangata. I le lelei mai le atua lo ainga. So ainga le nei tai au ma le nei painga o le aso. Praise God. Hallelujah. Fai mai le whanonga o Yesu a o tufa lo na tino ma lo na toto lo na auso. Do this in remembrance of me. Taimi uma e te inu ma e tausami ai I le tino ma le toto o lo tātou whaola. Fai mai ia whai lea ma wha manatunga. Wha manatu ia te oe. Wha manatu ai lau savalinga. Wha manatu ai lau ainga. Taimi uma ia tātā longo pea. Le taulanga lea na tapena lea tua. I talinga o lau ainga. I talinga o lau loto. I lau savalinga. I nei whapena o na manatua pea. Manatua pea lea tua. Au le whaiwina le tāpolo kalame le nei tai au. O te whawhitai atu I le awhionga le whaatonu. E mai se foi le pūlenga. Whaletua. Ia ma le au whaasoa uma. Ma le au nofo te talo se tātou ainga. O te whawhitai atu. I le taulanga o lau o tātou whaia pea mo le ali. E ala le tātou ala leo le klopo. E whaalawi loa. Ma whapena na evangelia atu ai. Wha evangelia atu ai. Le upolo tātou atua. Whamanuia le atu ai lolo te le nei aso. Ngā luenga le nei tausanga. Awane ngalo ia te oe. Mana tua le atua I teimi uma. E te ulufale ai lona mamalu. Talia lona tino. Talia malona tutu. Ai. Awane I misi le wha atua tua. Awane I ngalo. Wha atua tua I mea vaaya. Ma mea I le vaaya. Wha amanuia te le atua ia te oe seo ainga. Tawalu manga umafoi matatu au nanga tatoa le nei aso. May God bless. Whamanuia le atua le tato ainga mafuta. E mai se foi I o ne tato ainga o lo nofu tatalo. Ne tato matua matatua sunga whawhiangainga. Mo lato whaletua. I love you all and may God bless everyone. Yeah, so ainga mafuta. Taitele mafuta mai. Ia whaptailo sunga whaatono. Mikael Breta. Ai le ngata foilea. Sia utina. Ia pole usa foi whaletua. Ia ula whaleni. Beautiful Kara foi. Whaptaitele mafuta mai. God bless. God bless. Hallelujah. Ia le alii ia manisi lava tisenga su ia whaatalo whaatu ia mawhawhetai atu fo ile mafuta mai whamanuia le atua mo oe Sister Chema ia se tato ainga klopol whamanuia tele le atua ia ai mai se ai nisi so tuangane wa ai atuai taitu ave kilifi ropets kilifi whawhetai tele lava le mafuta mai ia whamanuia tele le atua mo o lua ma le nofo yalo. Praise God. Ia so musa faletua ya Sarah, whamanuia le atua Sarah. Thank you so much, sister. God bless. Alo whaatu mua papa. Ia wapia fo i se tatou ainga mo le whanau.
Amen. Hallelujah. Ya, ni sinar siyo ay nga bo mawatsu. Ya, whoever was tuning in, ya, awa ule mawatsu, famanuya liatu ay loloto, famanuya liatu ay lo ay nga, famanuya liatu ay nga luwenga fia nga yay. Ula faiwina itato si tatalo, ya wale sa uni mai fole wa unanga, ya siyo tamaya Reverend Fiwalesi. O te famanuya tu fole tai sama fo siyo tamaya Reverend Fiwalesi, ya, via liali, u fapena, una fatau nuat manuya li fai nga malanga, malutiwangane, ya kuso mafaletua ya wa tato le mafuta ya ono faleto no foyo na I faleto no laiti ya ai lavle tai mita pena le ali ya te vai mai ya wo watu lava tate mafuta ina ya o te sawai. I love you papa ya famania le to le segments ya me se foi le ai nga pele ya mato faftai tamale nei vai ngole aso vi ya lava ole ya noa faftai te le lava la upule nei tai au ma pena foi ono mato falongolongo mato faitau mato talia ya im fapia fa ono mato tu faina yo mato ainga e me sei fo yo mato tangata fatau va le tu ai lo mato tama fatu kuina pela fa unga yo mato tangata e me se au na ya le fatu no fo sa mato au na male faletua male fa na ya lo fa unga male fa malolonga o ainga mafuta malava le nei aso male nei tai au fa manuia la wa fio mo ilato malava sungai fafenga malava lo ftalo an mai se ai ia tai o ekalesia ia ma pia fo yo matua lo no ftalo mo le nei au nanga tai tasi ia yo manuia se taimi tama matou tua fo nei lau ele a matou fai malanga atu le mea o au mai ai matou tene no foi tau tai o le matou fai nga malanga tau no male manuia papena na tu maulo biinga famanuia i matou umatama no lo suafa manu malo matou mala awai. We love you Lord, we love you Holy Spirit. Amen. Amen. Holy Spirit, come in, change our hearts, Lord, fill me. Holy Spirit, we welcome you. Come and change, Lord, the atmosphere. Calling on you today. We're calling on you today. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. We're calling on you today. We're calling on you today. We're calling. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. Angangapaiya, afio ma. Angangapaiya, you live long
calling on you today. We're calling on you today.